Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbag nga orasyo amin kagayem. Shoutout karagitin na ayat kan saan makalipat kada tayo commenters kan suki tayo iti unay daytan kaka. Akas kada pagayam Mary Paklay, J.R. Guillermo, Grace Darling Lips Salvador, Edwin Sangdaan, Philip Eliza or Eliza, Lito Cobarobias, Emir Badua, Delio Madigal. Ibasbasa tayo lang kinakasurat anagan papagayam. Kastamet kada Junmar Kaharito Acosta, Noel Baruela, June Dadulia Asuncion, ken kada kay amin anaaya tamang tartarabay kadagiti drama episodes ti unay daytan kaka. Ket ita adtoy ti pakasaritaan ana pauluan. Magatang ayat ti ayat. Ditoy drama tayo. Unay daytan kaka. Saan ka ngamin gagkapoy-kapoy Friday? Apay ayan anang. Nay, pagdato na mun anison niya. Awanan ti kas sa akapintas dito'y lubaw. Unay daytan kaka. Apay Miss Universe nga isut kapintasan dito'y lubaw. Isot kapintasan dito'y lugar tayo. Isot ti kayat ko nga asawaan. What? Unay daytan kaka. Kasla ka namut ayan dayta. Nalaka, ano kayat mo? Uray kayat yun o dinakmat kayat. Awan mabalain. Anya katawanan. Ado ati mabalain. Kas kumaytaan niya na nang. Nay, kaingkar mo ni Jibalay da. Di mo langanan dayta, aging gaamayatan. Unay daytan kaka. Maumamot ano kasta ti aramidat. Pasig to mo ta negative ti ibagbagam. Ay nananang, uray maminsanak lang agparangken kuana no talaga kayat nak maasawak. Ngam no talaga adi nak kayat, jak maasawa. Unay daytan kaka. Ayawan, adakap-kapoy ti anak talakay. Saan nakapoy ni Frede nga anak ta, no dikat ammo na ti agbain kan agraem iti may sa babae. Ay ina, apay ko mga agbain ngay ka normal mo ti agaram. Di nangarod kayat magtikanayo na mapaniti balay ti ararmen na, tama bain. Saan nga may nanapuskol ti rupa na bakit? Pinuskulan ay ti rupa dayta. When might... Oh, nakapoy kid di Inton kwan, inasawa daan ti kayat ko ngagbalin a manugang. Nagadunit na ti mabalin na nga asawaan. Apay aya tay pilit mo ni Sonia. Apay lakay, di mo kayat ni Sunya. Kayat kumut magpanuray mo lanay tay ti anak ta no kayat na. Oh, mot taleng laengan no di na kayat dayja kapintas ti balasang. Na, unay daytan kaka. Ala nana, agkaraited kayo matitimakan. Ama, balasang ka. Pag-aayat ko nga minta agluto iti makmakan na naimas. Kasi ti kangkanan, tambo-tambong, tupig, gunusuman kanda dumapay. Ket gapaw, tamakaramramanak iti ingkiwar, iso nagluto Ket pakaragsakak, ti mangiparaman ken ka. Unay daytan kaka. Alabalasan ko kanumon. Kayat ko ngamin makita, asika timangan. Jak kayat, asabali timangan kadagitit ited ko ken ka. Unay daytan kaka. Apay, diyo kayat paramanak ni tatang. Dalataken ka dayta, Ngam ti kayat ko, ket sika timangan itit-ited ko. Tapno maragsa ka nakmuta. Unay daytan kaka. Inal daw sa mutan amapan mo ik-ikan iti agduduma amakan ni Sonia bakit? Ay na, maminsan lay ti makalawas mo't ngikak. No may ranala ang agluto akit hinaimas. No siyak dayta, mabai na ka nagkaraawat. Apay dakas ti umawat iti maited.
Day tala umawat mo, anyat pagdaksan na ngay. Saan namot nga inlibas nga nala kanyak? Ti kayat ko asawain, kit kwa. Siyempre, kababain mo't ano ka na yun na makaawat itimakan ka na kumpurmidita. Ay nalakay, pakaragsakak asagutan iti uray anya ti babae aman manugangag. Uray daytan ka. Saan kan ako muntra lakay? Ta paboritok na di abalasang. Numabalin ko makapagkasari ko ni Freddy nga anak ta. Uray daytan ka. Nagsildukan, anak. Una lang, apay ka day. Ikanak man iti 2,000. Talaga amang tidak iti para grocery na lang. Sabali na di para bagas nga itid ko. Kan pocket money yung mata na. Awan lat ekstranan. Nadya nga road, pocket money yung asang haribaw. Anayamon a 2,000 tadagatangag. Anya yating katangan niya. Regalo para kinison niya. Anya? Unay datan ka. Apay mo't ninanang tata? Apay aya. Inggatangan naman ni Sonya iti bracelet. Nagngina. Ay, ragsak na kanunga raw ti mangrigregalo ka ni Sonya. Ta isunto ka na ti agbali na manugang na. Unay datan ka. Jakto pa ipasnot nga aramon. Nay, apay ngay anak, ada ka na sa balay, akayat mau. Awan tatang, ngamjak pa'y nga rod kayat ti mga sawa. Apay ngay, basta jak pa'y kayat. Awan pa'y tiriknak na ita. O, naydaytan kaka. Imbis sa bagbagik la ti panunutag, mga laki din iti pagsakitan ti ulaw. Apay, sakit ti ulo ay ati babae. Saan mo't kati ang? Awan tiriknak para ka nagiti kakastabang banag. O, naydaytan kaka. Anak, nagluto ak iti sisig a karni ti baboy kun sisig a bangos. Ha? Nagimasan na nang? Ay wun talaga aki naimas ko. Ayan na, tara manakman mo, mabalin mo't la pulutanan. Sana para pulutan dayay. Maitad kinison niya pang ramanan na. Anya? Isagot yung manan amin kanison niya? Nagkuna. Mangibati akmut ay ti para kadatay aw. Unay daytan kaka. Nala, si kangarudan ti mapan mangitad kinison niya iti naimas amakan. Da kayo na. Masadutak. Masadot ka. Babae daytan na nagpintas di mo kiiding kayat. Kayat kumit. Ang jak masaparti mapan agaram ka na mapan nagregalo ka na yun. Unay daytan kaka. Anyamot nga iti bagbaga ti anak ko no may nakapaspasyarin balasan ko. Awan mo't nana. Anyalaon nga iti salsalawasawon na no mumay ditaw. Napintas ka no dito ayan mi. Ado ti sabsabong, kan mula. Kan ado ka no tagkakapintas abilit, kada kulibangbang. Apay adagitangay mo ti bagbagana, imbis ti ayat na. Amo na siguro abastedek no ka nana. Bastedam, apay ngay mat. Kasano kat mamanumot nga umay? Kas like ikan na itiwaya dagiti daduma nga umay agaram kanya. Ayun ay daytan kaka. Ang kayat mo nga asawaan na ka. Ha? Saan nana? Nay, apay nga ay. Saan nakpay nakasagana para ti day tabanag? O nay daytan kaka. Lakay. Baga amam mo ti anak ta, tasan nakasla dogyot. What? Nadalos a tao ti anak ta bakit. Apay mo't ngayakas tatibag bagam. Kasanukot pagkapuyan na mo ti amin. Di nakit partakan nga armon ni Sunya tapno kasaran. Apay kimat. Si kahit limot, bakit? Ay narigatan, nagmutta-mutta-lang ka, maagawan ka. Anya ngay magtimaagaw daken ko na. Ni Sunya Anya, ay unay daytan kaka. Balasan ko, awatom daytoy asagot ko keng ka.
Anya man day tanana. Nagapimpintas, ken nginginaen asingsing. Nginginaen? Apay, adda 5,000 abalor na nana. 12,000, ngam tinawarak iti 10,000. Into damat, kitaam anay, kitaam. Wow! Nagpintasan nana? Ay naagyaman at magustuhan anak. Pakaragsak aklaunay, taimpakitam akayat mumot. Una na ta nagpintas. Agyaman ak unay unay daytan kaka. Kunak no di mo nawatan, tako namot abastidom ti anak ko. Angaw ko lang nana, unay daytan kaka. Nanang, adamat na damag ko di talaon. Anya manan dayta achismes. Imutang kayo kano kanina nasuling iti 10,000. Inan ano yaw? Kainggatang kumot iti regalo kinison niya Anya? Regalo kayo regalo kan kuana. Jak pa'y regaloan. Dayta, tidakkel abidot mo. Rumbeng laeng ama nagsagot ka, tapno kay kaya nakati babae. Sa anak nga ruda kay kayak ni Sonya, ta sa anak ama nagisagot. Karugyam kami dita na. Awan, ananang, saan a regalo ti pangrukodak iti ayat ti babae kanyak? Ken agregalo aklaeng, no kayat tiriknak. Ngam no agtukyad tiriknak, jak aramida. Ay, jak amukan ka Frede. Nabayag ko man anubyam ni Sonya, idi pa'y laeng, no nagdaton kaan. Unay daytan kaka. Sonya, kayat ko ama-amuan na niya ti banag ti idardarirag ko nga ayat. Awan banag na Freddy, Kayat maasawan, bastedak. nasa umon. Apay ngay, nagadupa yung tinintad din na ng kukin ka regregalaw. Dagita ka diti pangrukudam iti napudno nga ayat mo. Saan mat kiti Ngam panunutam matirigat kan gastos di bakit Napanunot kon, okay lang matiriknak. Damagak man nga raw. Kayat mo ka na iti makikalay sa kanyak. Imbagak matan kan ka saan? Jak kayat, taadan kayan ayat ko. Unay detan kaka. Puno tinangag mo. Iso asaan kan nga agpakita pa'y kanyak. Okay, no problem. Narigat mat no idaldal ko ti bagikan ka. Ha? O naidaytan ka ka? Imbag ta saan ka nagbandog anangaram ka ni Sonya. Ay nagsaya atin no kasta barok. Saan na kan apinarigat ang nag-aaram? O kaano nga ron nga iti kayat yung apa nagkalaysa? Anya akalay sa ibagbagayo na lang. Saan nakapagan ano ni Sonya? Imparupa na ken ka? Katuwain, Nagsakitan ngay itibiyang mo anak. sinaganak mo't daytan nanang. Ta narigat no mang namnama ta adda na sakit. Nagloko mo tanda dya babae. Ada mo langam jam. Kan nagadon tinaysagsagot ko ken kwa na. Kalpasan na bastidon na ka. Kinunakmot na nang nasakit timang namnama. Talaga ani namnamak ada kayon. Tainawat namot amin ngen inted ko manipod rugay. Ngaginggay tinauding inted ko. Nagngina da dya singseng. Iso asa na mabalin daytan. Unay daytan kaka. Ay ayatem ka diti anak ko no saan. Saan nana? Nayapay ngay. Awan ti mabalin ko. No awan ti sunggar adot-dot ko kankwana. Apay, nalaad ka diti anak ko. Ay, jak imbaga akas tanana. Apay nga raw, adi mo kaya. Kat adon, tirigrigat ko ken ka. Ited ko, ti amin nga amok apakaragsakam. Amin nga amok apagugustom. Kas kadag kakaima sa makmakan, kunalahas. At siraragsak kamot ng mawat. Ita, saan mo akayat anak ko? Di mo lang pagapumutan, ti ayat ko ken ka. Iti sagsagot ko ken ka nagadaw. Nana, awan ti mabalin ko tadya kay ayatan ti anak yo. Apay nana, magatang ayat ti ayat. Kas lagi natang kumutin na ti ayat mo iti kaadon ti gastos ko ken ka. Ulitak nana, magatang ayat ti ayat. Pulos! Jak inla ko ti ayat ko para ti anak yo nana. Ay sana mabalin day tayo. No di mo kayat ti anak ko.
Isubli amin nga inted ko. Isubli ka. Day talagayam. Amin nga inted yung alahas, kawas kanda dumapay isublik. Ngam dagiti makmakan, san ko na may subli, tanay rugit kon. Isubli. Nagbanbanugak pay dagijay alinot luto. Ay unay daytan kaka. Nakan ko nga rudan maisublik pay. Mabitlaan. Inak alaan dagitin intedyo tay sublik. Rut-rut pa yan dagiti pagan anay kong intedyo. Ay sana mabalen. Masapul abaruti sublim kanyak. Unay daytan kaka. Awan tikas kaalintag bakit? Pudno ti ko na ni tatang nanan. Isalipatin niyon ti pan nakapaayo ka ni Sonya. At least, insubli na mo't amin ngayon tadyo. Sana na isubli amin. Tadadaal ka da rut-rutan dagitin subli na. Dinan na isubli dagiti makmakan. Isu nga raw alipate maon tawan day talintag. Dointed mau baginan. Awan binabaw yan. Oray pa'y idarum mau. Katawan na ka lang. Isabay amaon. Di kay madanagan na lang. Naadu pa di ti babae nga agkakapintas kan agkakasayaat. De kanto mo ngamin makabirbiro kita asawaam jaske. Matayak taon awan pa'y latapawk. Ha? Ay, adan to na nang. Urayin nyo lang. Di kay ngamin agapura. Unay daytan kaka. Wala na. Husto ti anak yo ni Freddy. Di kay agapura. Ken saan na magatang tinapudno nga ayat. So nga urayin nyo, tagbali na manugang nyo. Unay daytan kaka. Kat si kamet pagayam Sonya, no di mo kayat ti lalaki, iprangkam itinasayaat, saan kat nga awat ka nga awat, akas la kayat mumit. Manya ngay, di impay sublida amin ken ka, ultimo rot-roto na pagananay. No mabalin lang kat pay sublida pa tinalpas mo nanay rugit. Unay daytan kaka. Pagsaritaan na naimbag, numayat kayo wano saan, kanaklunan, di pangedeng. Nitan papagayam tinagibusan ti pakasaritaan anapauluan. Magatang ayat ti ayat. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.